Mwese abandi mwaramutse ndabakunda mwese abo tubana kuri iyi group ndabashimira gusharinga ibiganiro ndashima like zanyu abanuvo abone ndabashimira cyane nawe niba ari bwo bwa mbere ugeze ku kiganiro ikikora subscribe maze ibiganiro dukomeze hamwe twese ntabwo ndi butinde hari muyaga hari nimbeho nyinshi cyane nubwo mubona hari nk'akazuba ariko turi mu gihe kigoye hariho imbeho nyinshi cyane ubwo numvaga akayaga hanze navuze nti reka mfata akanya noneho nganire namwe ho gatoya rero namwe nimwicare tuganire ndavuga ibintu 10 cyangwa impamvu 10 ziza zituma abantu badindira iyo bamaze kugera muri migration wagera muri migration ukahadindirira kibaza abantu benshi bahora bambaza kambira ngo tugize imyaka 3 muri migration tugize imyaka 4 muri migration cyangwa tugize imyaka 4 muri resettlement takijya mbere turi muri Jiveya tuhagize igihe kingana gutya twageza aha twari tugezaho twiteguye ko tugiye kuja muri medical duhagaze umwaka izo mbogamizi zose ndababwira impamvu 10 zo kwirinda cyangwa zizazituma abantu bahagarara nubwo ukiri muri transit nubwo ukifite asalamusika nubwo ugifite mandate nubwo ukiri haho ugeze hose iki kiganiro kirakureba iki kiganiro abantu kitareba nabantu barangije imiti nabantu bagiye ariko nawe ushobora kuba ivyo arabirangije ufite uwawe bireba wamusharingira ikiganiro ibi bintu rero ntibigucike ikiganiro cacikiye ejo narabisobanuye haruge ushinga kamera wenyine ikikupa ntubimenye ugasanga ikiganiro araho cacikiye iyo message yagiyemo si ngombwa kugikopa rero nari nsobanuye ejo amarejo ya Afrika 5 cyangwa ibice 5 HCR iyo yilansa cyangwa isaba ibihugu izicamo kwavuze Afrique du Sud itariri Afrique du Sud ahubwo iyanglobe ibihugu navuze tuvuga Afrique du Nord yanglobe ibihugu navuze tuvuga Afrique du Centre irimo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo ibihugu navuze tuvuga na Este nagiye mvuga ibihugu 5 mbyibuka byose ariko nagerageje kwibutsa na West kugira ngo dusoze kugira ngo nuzaza wumva mvuze kimwe muri ibyo uzuhita umenya directement ko bya bihugu byose birimo ni umva ndakoze ku cawe uzumenya ko nimba mvuze kimwe muri bya bindi bireba za parti kugira ngo abantu tugize iminsi dukurikirana mu biganiro abakurikirana ibiganiro umunsi ku wundi ndizera ko baba bamenye ico mpaye mvuga hari abantu mbona bagaruka buri munsi banandikira ngo turagukurikira ndabikurikirana cyane kandi maze kubamenya abari Mozambique abari Burundi abari ahandi abari mu Rwanda n'abari muri Kenya abantu duhorana ku murongo antukanda babona kandi ndabashimira mbaha agaciro cyane ubwo rero ntacyo mucika haruza rero yahurirana n'ikiganiro cacu kimwe ntasobanukirwa akabayo kwibaza ibindi hari ibiganiro nasobanuye biri imbere hari n'ibindi bizaza rero tuzazuhurirana naco ushaka solution urebye mu biganiro byatambutse ubwo rero nari mvuze ko ibyo bihugu bya West hari byo nagereje kwibutsa vraiment hariho Benin hariho Botswana hari Burkina hariho Benin hariho Burkina Faso hariho Cap Vert hariho Cote d'Ivoire hariho Ghana hariho Guinée Bissau na Guinée Equatoriale muziko twayishize mu bihugu bindi hari Libya hari Mali hari Mauritania hari Niger hari Nigeria hari Senegal hari za Sierra Leone hakaba na za Togo n'ibindi sinobyibuka byose vraiment hashize igihe sinabyibuka ariko ibyo ndabyibuka nyine uburyo nimba habuze bitatu nibyo niba rero icurimo ngisize ariko muri ibi mvuze ukabubarwa muri yorejo igihe cyose uzumva HCR yalanshije demande iba yibanze kuri ibyo bihugu kuko bifite ico bihuriyeho n'indi miserto ziba zihuye n'ibindi ubwo rero ntaje gutinda bikagira timwumva ico nari ngendereye mumenye ko ari uko byifashe kandi musobanukirwe ko ari ubwo buryo HCR yibanda ku bihugu ndabashimiye cyane kuba mubashije gukompleta rero ikiganiro cyaraye gikikiye kubaza bakurikira tuje muri izo mpamvu rero tudatinze ndazivuga nihuta simfite umwanya wo kuzisobanura tuzagenda tunoza ibiganiro ubusabe bwanyu ndabubona abadusabye
kuzababwira uburyo processes igenda, nzabikora. Ubwo busabe bwose mwatanze nabwanditse ahantu, nzafata umwanya wo kubitegura neza muri iki cyumweru nzakibagezaho. Guhera itariki imwe kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 hazaba hari ibiganiro by'ibyo mwasabye, ibiganiro special, ibiganiro by'ingenzi guhera ku itariki imwe kugeza kuri 15. Iyo minsi 15 ibiganiro natangira kubitegura, none nzabagezaho ibiganiro byiza. Rero wowe ugeze kuri chaîne yacu kora subscribe, nabo bandi bose mwegeranye ubabwire kwiyabona niba izi nkuru zibareba hari cyo zabafasha. Merci. Tuje muri izo mpamvu 10 rero zizazidindiza abantu benshi, zihagaritse abantu mu makambi, zihagaritse abimukira, zihagaritse abantu impunzi ziri mu migi. Mwese birabareba kandi ni ingenzi kwirinda ibi. Niba utaragerwaho birasaba kwitegura. Rero kini kiganiro kizagira igihe kirekire kandi kizafasha abantu igihe kirekire. Uzakirangire mugenzi wawe numva ngo agiye kuja muri migration, uzamubwire ati yewe ngiki kiganiro, kurikira iki kiganiro hari ico cyabasha kugufasha. Ndabyizera neza ko kizagira akamaro. Icambere, iyo imiti irangiye kenshi hari igihe ukorerwa check up, warangira gukorerwa check up imiti karangira. Iyi imiti irangiye rero hari ubwo imiti wa munsi yarangiye aribwo visa yasohotse, visa yaje. Noneho programme yo kugutegurira kugusubiza mu miti ifata igihe. Noneho yafata igihe, visa nayo gakirarangira, hakaba ubwo kuja gusubizwa mu miti bihurirana nuko visa nayo yarangiye, bikaba ngombwa ko visa baja kuyirenovela. Iyo ni impamvu ya mbere ishobora kukudindiza aho ugeze, aho muri migration ukahatinda kuko ubutaraja muri IOM bikakudindiza aho ngaho. Iyo mpamvu rero ukwiye gukora ibishoboka byose mu gihe badasanze urwaye, ugakurikirana imiti yawe hafi, ukamenya processes, wanamenya ko visa yaje, ukaba wosaba kusubira muri check up vuba. Nubwo bigira gahunda bicamo, ariko buryo uwishuza uwandika ama email bimufasha byibura guhabwa priorite. Ugera ku cicaro kabari ahantu amambasadari, ugerayo ugasaba kuja muri ishami rya migration cyangwa ukandikira ambassade ariko ishami rya migration. Burya ambassade ibiri harya ariko ifite ama departement menshi, harimo departement ya migration. Ubwo wiyaderesha kuri ambassade ntiwapfa kwiyaderesa kuri ambassade kuko ambassade bifite ibikorwa byinshi, ariko ishami rya migration niryo riba rireba ibyo mbashe kuvuga. Impamvu ya kabiri idindiza abantu muri migration ni igihe ugezeyo ni igihe usoza interview, wagera mu miti bagasanga urarwaye. Iyo bagusanganye tuberculose pulmonaire, tuberculose osseuse, tuberculose kwa biriya bintu byose zira ndwara zandukira, iyo niyo mvuze baraguhagarika. Iyo nayo irakudindiza, ukabanza ukavurwa amezi 3, wenda yaje kurangira imiti kabirarangiye, bikakudindiza ugatinda hahandi. Ikindi mukwiye kumenya, iyo barangije imiti, iyo urangije guterwa imiti bya check up ya mbere, yama resultat ntaco IOM yakoresha. IOM mvuga ngo ni IOM ishinzwe gupima abantu, ibitaragira uburenganzira bwo kukugira OEM. Yama resultat bayasubiza muri ambassade. Ambassade bakayibwira ko utarwaye. Ambassade ni izitanga umurongo wa next step. Indi ntambwe igiye guterwa ni ambassade igendeye ku myiteguro yino, kuko visa zivino, visa zikorerwa ino, ntabwo visa ziprintingirwa iri ino, barazitunganya bakazitumira bariya, ariko zatunganyirijwe hano bagendeye selo n'imyiteguro. Ibyo bakwiteguramo narabivuze mu biganiro byinshi, ibyo uzahabwa n'ibiki bakabona kukwiye kuza, kuko iyo visa ihageze nta kwezi kukwiye gushira utaje, ubwo kwezi kugomba kuja gushira waje. Rero bagomba kuguha visa ibintu byose byamaze gutungana. Iyo basanze urwaye rero ico gishobora gutuma wahagarara kurya watinda imiti, rero igasubira ikarangira ukazoja gusubiramo. Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, iyo mubyaye murangije mwageze muri ambassade, mwaje muri abantu 5, mugera muri ambassade ya Canada, ya Australia, Amerika n'ibindi bihugu, murahageze murabyaye, nimba mwari mwarangije imiti, nimba mwari mugiye kugenda, deje iyo ni imbogamizi ibaye.
hiyongereyemo umuntu, reka nifatanye n'indi ibe zitatu. Iyo mubuze umuntu babasabiye muri batanu, none mwungutse undi mubaye batandatu, ifoko ibyo bintu bisubira ahantu bigasa n'ibifasha umwanya, biragutinza bitari cyane, ariko bifite akanya bigufata kugira ngo bibashe kongera kuba organize. Ikindi gikurikira niyo umuntu avuyemo, iyo umwe avuyemo agapfa, nabwo ndi mukicuzuye, nabwo biradindira. Iyo yari impamvu ya gatatu. Birumvikana ko ndihuta, ariko nzi ko bihaye byumvikana. Impamvu ya kane, iyo ubushanije message ibyo bahawe na HCR, wewe wahagera ukavuga ibindi bikabushana, bagira dute, bongera kwandikira HCR bayibwira bati umuntu mwamuduhaye mutubwira ibi, none iwe yavuze ibi. Deja hariho kwikontradisa, cyagihe mwikontradije rero bizanye, birumvikana ko hari kitagenda kameme. Ico ni cyakane cya gatanu, iyo hari ibyo utujuje ko kubimukira sirtu, hari igihe ugera ahantu baguhamagara bakubita ibintu bagasanga ntibyuzuye, cyangwa wewe n'impunzi, hari impunzi zituye mu migi, ibyangombwa bitinda kuboneka, hakaba ubwo ahamagarwa bagasanga hari ibyangombwa abura. HCR yarakohereje, swate batekereza ko uzaba wabonye ibyangombwa, hanyuma bya byangombwa bikabura cyangwa bigatinda inifwa, cyangwa wobita, cyagihe wabitaye akaba ari cyo uhamagarwa. Impanuka zibaho, byotakara, byosha, byo kwibwa, sirtu ko abantu bagendana ibyangombwa kuryo bigendana bakakwambura cyangwa bigatakara, bika affecta dossier yawe guhagarara kubera ko hari ibyubura. Yo yari impamvu ya kangahe sinibuka, ariko niba ari ya gatanu. Yes, ya gatandatu, iyo hari ibyo wongeyemo, hari ibintu biba byarakubayeho ukavuga histoire ukayikikiza mu nzira, ariko ukayikomeza, wageze hari ukayikomeza, noneho ikaba ndende, bakumva aya makuru arenze birya wavuze, ntabwo yarireje. Ni sijimwe wakomeje warayikikije, ashobora kubaza ati se kwibuta bivuze, ukavuga ati kurusi nayimaze wenda, ariko inkuru nuku yagenze yarangiye gutya. Cyagihe nabo ya makuru bayamenyesha HCR, une fois HCR ibyemeye irabahangura, cyangwa HCR ikongera igafata ya makuru ikayatunganya ikayohereza. Ico gihe harimo gutinda kameme, harimo akantu ko gutinda, birumvikana. Ikindi kidindiza abantu ni igihe utaritegurwa. Hari cases abantu Nairobi naherutse kwakira, bagize imyaka 2 bakaja muri medical gigiri, bakababwira ngo turabafite, ariko ambassade ntiraduhangura. Nandikiye umumama umwe ukora muri ambassade, ndamwandikira kuri email musaba kureba izo dossier, arazireba. Nyuma yo kuzireba, ico yanshubije ni hano ntibara batayari, ni umuryango munini ufite abantu benshi cyane, gutegura uko bazabaho, gutegura uburyo bazakirwa, tibira batayari hano. Ntabwo rero bohangura bari ngo babakoreshe, kuko info babakoresheje vizira sohoka. Iyo bivuye hari departement ishinzwe ibi ino, kubera ko ari umuryango w'abantu benshi, nibo batanga signale ngo nibaze. Sinzi ko twumvikanye. Rero iyo utaritegurwa hano zagutinza ahuri, ifoko hano bakwitegura akaba ari bo bahangura. Iyi mpamvu rero ni impamvu nini, yo isa ntacyo wibikoraho ntikureba, ariko ni ngombwa ngo nayo mu gihe wobuha wibaza bikudindije ukuye gushakira muri izi mpamvu zose navuze. Ese tiyobariye muri bimwe, rero wakuramo igisubizo, rero ukanabasha gutegereza ariko uzico icukeka, kuko kenshi hari ubwo ambassade idasubiza. Indi mpamvu, iyo ugukurikirana cyangwa kesi waka wawe wakwakiriye agize ibibazo atarasoza ibikureba, ashobora kurwara, ashobora kurwaza, ashobora kubyara akajalivu cy'amezi 3-4. Ico gihe ku mezi 3 kesi ntibayihundi iramutegereza. Ashobora kuja muri konje, saba konje y'amezi 3, ashobora kugira ibyago, ashobora kugira impamvu nawe zituma adakomeza akazi, kandi dossier yari atarayitunganya ngo ayitange aho igenwe. Cyagihe rero ibiramutegereza, ashobora kugira ibyago agapfa. Izo ni imbogamizi zindi zava kuri kesi waka wawe
sikagutinza. Nimba muhora mwibaza ngo ibyatinza abantu, iyo nayo ni impamvu. Ikindi niyo umwaka urangiye, iyo umwaka urangiye burya akazi kaza karangira mu kwa 12 kakagaruka nko mu kwezi kwa kabiri. Ukuye nk'abazungu baza bashaka kubahiriza gahunda bakagaruka mu kwa mbere, ariko nk'abari mu mare settlement n'ahandi, iyo baguhamagaye mu kwezi kwa 11 gwa kurangira, hari amezi abiri abaho utavansa, niko navuga, kubera hari nk'abatagengwa, nk'abakora bahembwa full time, abo ngabo bahita bigendera mu makonje kare bakanatinda kugaruka. Ibyo rero iyo nayo yaba impamvu nini. Ikindi ari naco canyuma ca 10, niyo bafunze. Hari igihugu gifunga temporairement bitari definitivement, kigafunga mu gihe gito, hari ibyo bashaka kurekebisha, hari ibyo bashaka gukora, hari reparation zenda kuba, bashaka gutunganya ambasade yabo, bashaka kugira gute, bashaka kugira ibyo bakosora n'ibindi, imitandao idahayikora neza, bashaka kurenouveler ibintu bimwe na bimwe, bagafunga pour 2 mois, pour 3 mois. Ico gihe nabogo ubigenderamo, ubasha guhagarara. Izi mpamvu rero ko ari 10 niyo yarisije y'uyu munsi, ivuga ku mpamvu zidindiza abantu. Ukabaho uhagarara mu miti, ukabaho uhagarara muri migration, ukabaho uhagarara muri resettlement. Izi ni impamvu rusange zireba bakiri hasi, izi ni impamvu rusange zireba abari aho mvuze, izi ni impamvu zireba n'abantu bagiye biyandikisha. Uku ni ukubategura, abatekereza ko wenda twoba dutanga ibiganiro bidafite akamaro. Ibi ngibi ubyumva bizokurinda ibintu byinshi, nawe uzobifasha abandi. Nushaka tukamuha ikiganiro, uzomuganirira ayo makuru abimenye, azazamuka mu rugendo asingo hariya na hariya, ibi bishobora kumbloka, ibi bishobora kunimira. Ibyo byose rero ni ingenzi, ni ugufashanya, kandi ndizera ko hari abo bizogirira akamaro. Ndangije mbashimira gukurikira ikiganiro, ndangije nsuhuza bene data bari Burundi banandikiye, Imana ibaha umugisha. Hari wanandikiye umwe ambwira ko yakurikira ibiganiro byanje kandi ya faulu rwose, intasho yihariye ndayiguhaye, Imana iguha umugisha. N'abandi abadashobora kutwandikira n'abadashobora kutubwira, mwese amahoro y'Imana. Ijambo rindi navuze, ukeneye kumvugisha wowe uzunandikira, wandike nimero yawe, uzaza mfata nimero yawe nguflashinge cyangwa se nkubipe, uzaza uyibona. Hanyuma kuko kuvuga na telefone ku yindi ayo mafaranga ni menshi, uje kuri WhatsApp yarabyoroheje, nimero yanje yishe kuri WhatsApp, unandikire tuvugane. Ico nshoboye kigufasha. Sinzana abantu hanze, simfite ubwo bushobozi, ntabwo ndi umwaje wa migration, sinkorera HCR, sinakoze nayo mahuguru, tanga makuru gusa nasomye cyangwa nabajije, nzi yagira icyo afasha abantu, nzi yagira icyo yungura abantu. Nkumva rero mfite navuga ko mfite inyota, wisava bien, nkumva mfite inyota cyangwa nkumva mfite uwo muhate wo kubifasha bene data n'abavandimwe. Sini adressa kuri bene wacu, ni adressa ku muntu wese ibi bireba, woba uri mu bihugu bya Afrika navuze, n'ibindi bitari bya Afrika, ariko umva ico mpaye mvuga, ubasha gufashwa ukagira na ukabasha gufasha abandi. Dusoza ikiganiro, nimutari abona kora subscribe, nimukaza mutegera ikiganiro ngo kirangire, unanirwa no gukora like. Niki kiza kibagora? Ndabinginga, reka mbinginga, uzukurikira ikiganiro ukore like. Niba udashoboye kwandika message nziza yo wankuraje undi cyangwa kumenyesha ko wakurikiye, kora kuri ka like kameme. Nawe gufata iminota 2 ugakurikira, nuko ubuzi ko hari ico ukuramo cyangwa wafasha undi. Bo, reka mbashimire, ndeke gufata umwanya wanyu. Imana iba umugisha. Abantu bose bakomeje kwiyabona ndabakunda, n'abandi baziyabona ndabakunda. Igihe uzosangira iki kiganiro nyuma y'imyaka 5-6, kuko ubuhunzi ntibwenda gushira ku isi hose, kandi ibindi bizahindukiza imbogamizi. System ntifite kuzihindura, kuko ni imbogamizi zabayeho kuva ubuhunzi butangiye ku isi. Rero uzamenye ko twaguhaye agaciro kwiyabona no kubana natwe kuri ishene. Ndabakunda, Imana ibaho umugisha. Ibiganiro nakagaruka. Merci beaucoup.